Di sini ada badut mampang, teman-teman. Ingin minum susu kotak. Bantu aku untuk kasih susu kotak ke mereka. Wah, kira-kira akan berubah jadi apa ya, teman-teman? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Ayo kita mulai. Let's go. Nice. Wah, badut mampang meme berubah jadi badut Bang Jarwo, teman-teman. You know I'm gonna get. Badut Mario Bros berubah jadi badut mampang Ipin, teman-teman. Keren ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke badut mampang Squid Game, teman-teman. He's just standing there. Nyong nyong nyong.